Horticulture and Dinamo cengman hingke sini kami kan ono belbariwo arkase agriculture office tongo aro SOSAR SSR Department of Agriculture ni borgano phai motivation speech palm oil deprawo kaisa project choli tongo hingke sini reke patanjali ro boroga scheme government scheme nai tongo hingke boroni hoiteno borok ano motivation khaija kaimang ke nini per hectare 2 lakh haine amte hita ke borok technically kabangma calculation rakai hisab rakai hoiteno aba asuk tu muju margliya hingke borok motivation khaiman pore ke ango bo cheng sakata Oke, tabuk besekan itu kayaknya ini nengok lawan suku itu. tabuk hingke borok 2 hectare ni bagi already approve kha hingke am pore 4 hectare ini sa roton balna phai bo kai di nei tangai le kai tona bani borok sakata kita additional 2 hectare kai hingke total 4 hectare 4 hectare kai sakanta Abo bong ni government sokan tinjau makai kajak na ya bahit. in government ni sarkari hoitena Kai bi pakai nono ya pakai kelang na bahit dokter. kai pe ke bong ni kaisa MOU rok agreement rok tangwa apa ke 4 বছর পরে kan borok যখন যে ফসল borok amo paitlang nai ni amo kaisa boroni government kaisa rate slamjakta ka rate hoiteno borok paitlang khana Ni nalo ni pakai kelang nai. ni paitlang khana Tahu bahai mah tong hati ni je mah ke neng wan sungan ti tini mah ke tini sengjak kudu dong kai man tini bahai wan sok. Omo bai sak sak pasai zaman. asa khai sak basai mana bujotono support khai tonga ke norong support bai buni support bai joton support bai nya asa khai sak basai mana hambai